mwebwe badede harimo abiyenza banyuruza abantu bakica bagakora ibyaha, mbure kubaha iminsi 3 ari mwe hama mugaruke muyihegere. Iyi warning rero we wampaye iminsi 3 wampaye, ahubwo njyewe n'ijyo uyibaha, n'ijyo uyibaha kuba mbirukanye mu Burundi. Je siho mvuka, sindi umurundi, ariko iyi minsi 3 mwampaye ngo ngomba kuba ntanze imihoho, nkahagarika TV, nkareka kuvuga neva sendi dedefudede ngo mu kanwa nkiborosa, ngo nkafata umuti w'amenyo ngo nkiborosa, ngo sinzongere kuvuga ngo sendi dedefudede, ngo nyihanurira ngo ibibi. Ibintu wampitishijemo byose muhamirize wa mugabo we. Ukora muri documentation utayikoramo biragusha, untera ubwoba utabuntera biragusha. Iyi minsi 3 wampaye je Prophète General Marite, nanjye ahubwo ndaguha indi 3, wowe n'ingabo zawe mwe murakora ikibi, hama ukaza umbwira ngo nimpagarike gukora neza, nimpagarike kuvugira abarengana, nimpagarike kuba. Yesu yavuze ngo tubabarane n'abababaye, tujye kubabarana, tujye kunezeranwa n'abanezerewe cyangwa tubabaranwe n'abababaye. Wowe rero wampaye iminsi 3 rwose, wambwiye ko wakoze mu gipolisi, umbwira ko wakoze mu gisoda, umbwira ko buno uri mu iperereza. Muri Beseri narahafungiwe ho warumbeshye, muri documentation ho nabyemeye kuko nabo habonye ibifoto byaho. Harimo umushinga ntaho umwe nigeze njya kurabayo. Sasa uyu munsi wa none ubwo rero ninjye munyabyaha ukwiye guhagarika ibikorwa by'Imana, ivuga butumwa ishobora byose. Tuzapfa tuyizi igihe tudayizeye rwose. Kandi aha nagira ngo nkumenyeshe ko njye ntabwo nkutinya, sinigeze nanagutinya. Byumbwira ngo uraza mu gutanga ibiturire mu Rwanda, uri buyihe ibiturire. Byumbwira ngo uraza mu Rwanda, ngo usanzwe uhaza, ngo wandondera ukambona, ndaboneka nyine. None giye ko wagira ngo gende kwinyegeza, simbaho ninyegeza uzabaza. Myaka maze irahagije, narabyaye, ntabwo nge nzapfa ngo bampambishe ikara. Aha wibaza ko abantu bose batemera ibya neva uzabicuka bamara, uzabatoratora ukabamara. Abantu bose bari opposite na sendi dedefudede, wowe wabona n'ikinogo bashyizemo muri miliyoni 13 harimo nka miliyoni 8 zose ziri opposite. Naho ibyo umbwira ngo nimpindure ngo mbavuge neza, ngo namwe ngo muzajya mumpa views, ngo nje naje kurondera views, mwe mugira amadisi mu Burundi. Mwebwe hari amasezerano mufitanye na Google cyangwa YouTube rwose, sinzi n'impamvu. Ahubwo jewe ejo wampamagaye cyane ndakwitaba, ubutahasha kutakwitaba cyangwa nka bya proding. Mugabo Yesu yaravuze ngo urugamba si urw'umubiri, n'urwo mu mwuka. Impamvu je hano shano kukwihorera nuko nzi neza ko mwebwe mushigaje iminsi nabarira hano kuntu, kandi nta naho muzahungira. Imana yarabafunze ibafungira amazi n'umuriro. Perezida honyine nta jambo mumuha, perezida honyine mwamwambuye ijambo, ntabwo yabategeka ngo mumwumvire. Kutumvira perezida neva wowe, ntabwo mwakumvira minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, ntimwakumvira kizigenza wa repubulika, umucamanza mukuru w'igihugu. Wapi agatsiko ko muri documentation, utwara documentation ni nka utwaye igihugu. Arutse ko atari we twavuganye, ariko twavuganye nawe, murakorana mwese, murazinanye, ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Hama rero ubwo byose wabidondaguye kugira ngo ukunde utoromatize umutima, shubwoba, mpagarike gukora, mpagarike kuvuga. Nagira ngo nkumenyeshe ko
ntabwo waduhamagaye ariko ubwo je shalomo 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 shalomo. Documentation y'u Burundi yongeye kumpamagara ngo mpagarike cyangwa se ndeke cyangwa se bampa umurongo ngenderwako wawo. Yego, umwe rero ejo nabonye ampamagara, ejo sabwo nagaragaye hano ngo ntambutse ubutumwa, ejo yarampamagaye arambwira amagambo atari make, twayaza akanya katari gatoya, umwanya munini. Yarambajije ngo uri umugabo? Yego ndi umugabo. Ufite umugore n'abana? Yego cyane rwose, n'ubu mperuka kwibaruka. Okay. None urabakunda? Cyane rwose ndabakunda. Ngo bariya baje mu Rwanda, wiyambariye ngo ko mission yabo ngo byari uburofa n'ubugoyi bagize. Ngo nabariya bampamagaye b'Igitega, we yambwiye ngo ari Bujumbura muri documentation yo mu gisagara cya Bujumbura. Abahazi murahazi. Ariko yabanje arambwira ngo ari kuri Beseri, ndamubwira ngo ifate ifoto nyoherereze, ngo ari muri Beseri hano ku gipolisi, ngo niho atwara, ngo niho ari. Mugabo nyuma nza gusanga tuyaza mbwiza ukuri, ari mu iperereza indani. Hamwe bakubitira abantu dufuni, hamwe bakubitira abantu ibitiyo, hamwe bicishiriza abantu majagu n'ibindi. Niho naje gusanga ari, ngendeye ku mafoto yampaye. Rero arambarira ngo ashaka kuzaha ribu yo ngaha igiturire, ngo bakanta muri yombi. Icyo cyo mbanje kugutwenga rwose. Twebwe twarapfuye, wimbona nk'umuntu muzima agenda arapfuye, kuko ntarapfuye ntago nakabaye ndi muri uyu murongo, nakabaye ahubwo ndi muri mwe, nanjye nkanyuruza, nanjye nkiba, kuko twarakoranye turagendana. Perezida Nkurunziza ndamuhanurira, Bunyoni ndamuhanurira, famiye zabo zitandukanye muranzi. Uyu munsi wa none rero vuze ngo reka mbariho nkata, njye maze imyaka irenga 20 ndi umukristo. Hama iyo myaka nyigwize n'ubusa, jewe nze mba umudede mu mpamahera, nayo ntayo mwama. Nukumpenda ni shitani agira iki, atanga iki, mwimwihaye iki. Nuko rero arampamagara arambwira ngo niba wumva udashaka kuba gusiga umugore wawe ari umupfakazi, ugasiga abana bawe ari imfubyi, reka tugufashe uhagarike iryo vugabutumwa ryawe kuri iyo TV yawe, Imbabazi TV 3. Ubihagarike, niwanga turakuguririra, bazakunyuruza, ngo ribu yo ngaho izagufata, ngo wabyinjiriye magiye kubijyamo, mukama w'ikigongo. Rero ngo ngiye kubyigiramo, ngo apana bajya bose, ngo wagiye uhura nabo, ngo n'abandi wasuzuguye, ngo n'abandi tugeze wumva, ngo ngewe ngo ngiye kubyinjiriramo, ngo mbigire iby'iwanjye, ngo no ngaho mu Rwanda ngiye ngo ndahatemberera nkaza. Yego, ngo rero aha ngaha bampaye iminsi 3 ngo yo kuba nahagaritse urubuga tunyuzaho ubutumwa bwiza, nahagaritse ijambo CNDD-FDD, nahagaritse kuvuga Evariste Ndayishimiye, nahagaritse kuvuga Reveriyane Ndikuriyo n'abandi nk'ibisanzwe tuvugira ngaha. Ubwo ibyo byose bamayoningi yo kuba bihagaze no kubiheba no kubireka. Yambwiye ngo Barundi bamwe barabomoye baba mu Bugande, icyo nakikirije rwose, mwarabomoye. Abandi ngo barabomora baba mu Rwanda, yego nacyo ndacyemera. Abandi murabomora baba Tanzania, yego nacyo ndacyemera. N'ibindi bihugu bitandukanye bifite impunzi z'Abarundi, icyo rwose ntiyampenze. Kandi yanyeretse amafoto ari kumwe na perezida, ari kumwe na Reveriyane Ndikuriyo. Niyo mpamvu jewe nagiye nemera ko ibyo yambwiye nawe ari seriye, mu buseriye rwose nawe ari seriye. Amare rero
arambarira ngo iyo ni shuwa imwe. Asa n'umuntu nyine uri kumbwira ngo shuwa ampaye ya mbere niyo. Shuwa ya kabiri ni impunge igihugu cy'u Rwanda, nje ndi Burundi, bampaho kuba indaro, mvuge FPR nabi, mvuge perezida w'u Rwanda nabi, ngo mpindure ibyo navugaga ku Burundi, ngo mpindure mbihanure ku Rwanda, ngo bazampa sekirite n'umutekano n'ibindi nkenerwa. Joshua nayo tuyiganiraho umwanya, ndamwumviriza ijoro ribarwa riraye amare. Kandi nanone ubwoho nyine yambwiraga ati urabona uri umuhanuzi twemera. Ubwo hano hari n'abatizera basanzwe bakijijwe, we yanyibwiriye ati uri umuhanuzi twemera. Avuze gereza kuri Bunyoni irasohoye, vuga ko Nkurunziza azatwara manda ya 2015, kandi ibyo nabibabwiye 2014, n'ibyo byarasohoye. Yego, hama rero niba arambwira ati nibi ngibi bishobora gusohora, ariko arambwira ngo urufunguzo ni wowe urufise, ngo ninjye ufite urufunguzo rwo kubihagarika ntibisohora, ngo ninjye ushobora kubivamo, n'Imana nkayinginga ngo nayo ikabivamo, noneho ntibisohore ku Burundi, ahubwo bikagenda nk'umuyaga. Azi ko Imana ivuga, azi ko Imana isohoza. Ngumva igitangaje vraiment. Sasa muri ibyo yambwiraga aravuga ngo ni impebe ndeke mpagarike, ngo ubu butumwa ndi gutangaza ntangire ntangaze CNDD FDD ibyiza ikora, ingendo nziza ifite imbona kazoza ya 2040, kwifata 2060, Burundi buteye imbere. Bazajya bampa ibiganiro, bampa amakuru ku buryo ngo bari bufashe kuduza Imbabazi TV 3 ikaba TV ngo ikomeye cyane. Umusada yawunyemereye ati perezida aho yagiye tegerezwa kuronka gateraho kamera, n'abandi batumirwa nifuza bakampa ibiganiro. Mugabo subira inyuma ngo nemeze mpamenye ko CNDD FDD Imana yishimira, Imana iyemera. Iyo ni shuwa ya kabiri. Shuwa ya gatatu ari nayo ndi busorezeho ubwo mu minsi 3 bampaye, ko ngomba kuba nahisemo naba ntahisemo ngo bakampa mama, barampa mama. Ariko shuwa ya gatatu ari nayo ya nyuma, ngo nuko uru rubuga naruhagarika, iby'u Burundi nkabihagarika, n'iby'u Rwanda nkabihagarika, nkajya njya guteranira mu ikanisa bisanzwe nk'umukristo nyine, bisanzwe tu. Ibyo rero nabyanga, igare kungira izosi nyine, ngo amaraso agahogwa andi jisho rigahogwa irindi, bakanyivugana cyangwa se bakamena agahanga. Mu Kinyarwanda baravuga ngo iyakaremye niyo ikamena, iyakaremye niyo ikamena, niyo ikamena. Uyu munsi wa none mwebwe badede si bose, mwebwe badede harimo abicanyi, mwebwe badede harimo abasuma, mwebwe badede harimo
je Profete Martin nabaye i Bujumbura imyaka 9 Uburundi bwose ko ntahunze. Wibaza yuko mwari munkunze mwafatiye imbunda ahantu ishuri irenze imwe ku Mutakura, mu Nyakabiga, ku Musaga, mu Jabe mutoye imbere kwa Demo Kivuye, umunsi mufata mbirase ye nanjye murafa. Aho hose Imana yarondokoye, aha niho ngiye kugwa. Atari Imana igutumye kunyica, gihe ntabwo nicwa na shetani. Ya Imana yarambibye ni nayo inyimbura. Uburyo yanyimburamo rero ntabwo ari uburyo bw'urukozasoni, si n'uburyo bw'ikimaramaza, ni uburyo bwizeye bakoze Imana bose basinziramo. Bite byawe urabona uzazungereho nje aya maso arabiki, aya maso ajejwe iki, ashinzwe iki? Urabona uzahaguruka i Bujumbura, mu ndangira aho Profete Marita akorera, ni mu ndangira ahari, mu mpe nimero ze zura nazifite, waje na mu gitondo ukambwira uti mpagaza, kureba ko genda kwitaba. Aho wiyumvira ko ayo mahera uri kunkangisha, ubwo buhenda abana n'ibindi bintu byose uri kwegeranya ngo ukunde ushyikire ubugingo bwanjye, ntabwo wabona, ntabwo wabona. Yesu arandinze kandi Yesu aranzigama. Mpumurize mbwira abantu bakurikira Imbabazi TV 3, Yesu ni umwami iteka ryose, data ni pawe iteka ryose ni data, Mwuka Wera aratuyobora amanywa ijoro n'umutaga. Rero nka generali, niba wamenye ko ngiye kwimura CNDD-FDD nkayirukana ku butegetsi, niba ufite ubwoba ko bigiye kubasohoraho, niba ubona ko muri kurya ibyanyu, niba ubona ko ingoma yanyu irangiye, icyo mwari gukora mwari kugikora mbere amazi atararenga inkombe. Mwari mufite shuwa yo kwihana, mwari mufite shuwa yo guha serivisi abenegihugu babagomba. Naho niba Imana imaze kubavumisa, niba Imana imaze kubanika mugatsindwa uruhenu, muri Kongo Imana ikabanika mugatsindwa, mu gihugu imbere mugatsindwa, perezida neva Imana ikamwambura ijambo, kugeza ubwo n'abenegihugu bamurusha ijambo, kugeza ubwo n'indongozi zitamwumvira. Hano nyine aha kweri ninjye mwabonye mwifatiye ku gahanga, ninjye mwabonye ku isina ngufi, muti Imbabazi TV 3, ubwo niwe usigaye uri kuvuga cyane ibyenda kuba. Je ntago nivanga, ntago ndi mvi z'urutarotaro. Ubuvugishwa mvugishwa hano, mungenda ko mutagenda ko burabasohora. Mwamwarihanaga kare mukabihe, hano kuza kumbwira nimucecekeshe Mwuka Wera, nimucecekeshe Yesu. None wibaza ko pfuye uyu munsi n'irindi, pfuye rendi cyamaridi, wibaza ko aho nyine ubutumwa bwiza buzaba burangiye ntibizasohora? None intumwa zose ubu ziracyariho. Isezerano rya kera baryanditse barahari, isezerano rishyashya baryanditse barahari. Iso arahari, niwe mbwiye ko papa wawe yapfuye, yishwe ngo n'intwaro y'Abatutsi, none ko yapfuye. Ubu ngubu abo mwabanye mu gisoda no mu gipolisi bose baracya. Ndaruta bapfuye 2015, ndaruta. Je ntihakagira umuntu uza rwose hano twumvikane, uzaza umbwira uti dusenge, mu Burundi ntihabe ingwano, reka ibyo kumbwira ngo reka dusenge, ngo Burundi bugume mu bukene, ngo atwara n'abatwara neza, ikiri ngombwa ngo nuko ngo nta ngwano ihari, ngo ujye dukeya ngo ariko ngo uryamye mu mahoro, ngo ujye dukeya ngo ariko ngo ugume ngo mu bumwe ngo no mu rukundo. Ibyo ni ikinyoma cya shetani, ndiye ngahaga kandi nkaba no mu mahoro. Abanyaburayi bandusha iki? Basenga uko ntasenga, uwabapfiriye se wapfiriye. Abanyamerika baturusha iki? Abarundi bagomba kuba mu buzima bwiza, bagomba. Ibyo byose rero wabitishijemo nta na kimwe nemera, nta na kimwe nzagushyirira mu bikorwa. Niyo minsi 3 wampaye ahubwo ninjye uyiguha, ndaje mbafatira amasengesho, ndaje mbafatira amasengesho,
mbirukane, fata umweyo, fata umweyo mbakubure, fata umukubuzo, fata umukoropesho mbakorope, fate igiti mbarandure muri iki gihugu cy'Imana mutobye mwishe abantu bayo bahagaze, mukanyitwaza ngo nanjye ngo ndimo ndabasenyera, ngo nanjye ngo ndi kubatobera, ngo n'abagakoze mbabuza gukora. Jewe ubu butumwa simbutanga ejo bundi mu kwa gatandatu, mu kwa kane sinababwiye twihane, mbaganiriza, mbigisha, mbahugura, mbagira inama. Kugeza na n'ubu hari ubutumwa, ubuhanuzi bwose nyuzamo hano nje inama, ngahugura, nkigisha. Bibafasha iki? Bibamariye iki? Uyu munsi wa none rero ngo ndi gusenya Burundi, ngo nanjye ngo Imana izampana, ngo ndi gutuma ngo inzego zanga perezida, ngo nanjye ngo Imana izampana. Yesu aritera, njye niwe untumye, ndi mu bwami bwe, hama asubira inyuma yigwaye, egome. Ibyo bintu harahumva byabaye. Ubwami buzatera ubundi bwami, ntabwo ubwami bwitera, jamais, grand jamais. Uyu munsi wa none rero ntimunyifatire ku gahanga, ahubwo ndaje noneho mpanure hombohomboka, koko mushaka kunyica, reka munyice nabivuze rwose. N'ubu neva mbikubwije ukuri, ntawe ufite. Ibyo bintu bya documentation Imana igiye kubisenya, biriya bintu bya path Imana igiye kubisenya. Hose hariya mwashyize utumashu two kujya mutega abantu rwa gakoco, yo kubasahura, kubiba, kubazengereza. Uzi imitahe iba yarageze i Burundi? Siko naje ubwanjye ntabwo mba mu Rwanda. Burundi ni igihugu kimera, Burundi ni igihugu gifite akanovera, Burundi ni igihugu gifite amazi meza. Mugabo mugende mu cyice buse ibibazo Neva yabajijwe byose yashubije ikihe? Nibura kimwe. Suguhita ngo minisitiri ubijejwe ngo babikurikirane, bande ko bose mwicaranye aho ngaho, wahagurukije umwe ukanamumara amazi imbere y'abene gihugu. Kandi Neva ubutumwa bwanjye arabwumva, umugabo arahoze. Maze kubona ibimenyetso birenga 3 binyereka ko Everest Ndayishimiye Mbabazi TV gatatu ayisura, si kenshi ariko arayisura. N'ubu ngubu nuza kumva n'iki kiganiro General Neva rwose umenye ko uraraye ntiwiriwe, uririwe nturaye, kandi bivuzwe n'Imana. Noneho rero iterabwoba rindi ryose mwace, aca woga. Nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuri hehe? Uramenye imitima y'abantu irahagaze, ntibakiryama ngo bashaka kubona wangara. Iye ntibazabibona, amerwe nasubire mu isaho, amerwe nasubire mu isaho. Yego rero ni ukuvuga ngo uhereye mu isezerano rya kera ntabwo ngera ikirenge mu bigwari cyangwa mu bijuju cyangwa mu bigoyi. Bibiliya igaragaza njyewe n'amazina nitwa Habiyambere, ntabwo nitwa Habiyanyuma, nitwa Habiyambere. Jamais. Ni ukuvuga rero ko abantu baharaniye kuba abahizi muri Bibiliya, na jewe ndi uwo nyene. Turi kumbwira ngo umugisha ngo ugurisha ibishyimbo, ibiharage. Umuntu ibiharage mpagarike kuvuga ijambo ry'Imana. Ahubwo Imbabazi TV gatatu 2026 niyi ndwara cyangwa niyo kubaho utagwaye, niyo kubaho utagwaye. 2026 niyo gupfusha ku bantu badafitanye na Kristo ibibazo, niyo kudapfusha, ntabwo ari iyo gupfusha. 2026 niyo urugo rwiza, ntabwo ari iyo urugo rubi. 2026 niyo abarozi ku buzima bwawe, niya shetani, niyo umukara. Ni umwaka mwiza, ni umwaka mwiza. Kandi Noheli itaha tuzayifeta ibintu bimeze neza, ibintu byaraciyemo.
Noro Kivu na Sud Kivu abanyamurenge bafite amahoro, abarundi bafite amahoro, abanyarwanda bafite amahoro. Vipi wowe ushaka gutesha umutwe abakozi b'Imana ivuga butumwa ukarivangavanga ukarikoroga ukarivuruga? Oyaye, singenda n'amaguru, ndatega, sindagira umuduga ariko ndatega nkagiyo ngomba kujya. Rero bindi muri iyi si, ubuki, inyama, amata, imodoka, inzu, impuzu nziza, ibyo bintu mbigurana ubugingo bwanjye nyine. Tureke ibyo kugambanira abarundi bo, tureke ibyo abarundi bo kubanka, umubanke nanjye mbanka, Imana imbabarire vraiment, mubagwanye nanjye mbagwanye. Hajya ubwo niba mwe mubagize uko n'Imana ikabagira uko, baba basigaye ari abandi. Ndahumuriza impunzi, ndahumuriza abarundi bari muri gereza bafite ibibazo, ndahumuriza umuntu wese w'umunyamurenge bari muri Kongo, Noro Kivu na Sud Kivu, ndahumuriza abanyarwanda bafite ibibazo. Je ntabwo ndi umuntu wo gufata abaseka ngo mbongerere guseka, hama dufata abarira tubongerera amarira. Hahirwa abarira kuko ari bo bazahozwa. Mubabarane n'abababaye. Rero rwose ubuhanuzi ifite nuko uyu mwaka utaha Imana izaguha amaboko utari ufite, uraza guteza intambwe utari warateye. Imana izakuduza, ntabwo izagukorora. Uhoraho azaguha ujabuke wenyine, ntabwo ujabukana na Farawo cyangwa Buriyati cyangwa n'abandi bantu b'abapfumu n'abarozi. Kwa jina la Yesu Kristo uzakizwa ku rugezo rwiza, ku rwego rwiza, uzatera imbere mu izina rya Yesu Kristo. Iyo turiho ibyiza, shyira amavi hasi, uhoraho gutangiriza umwaka. Narabwiye ngo hari lisiti marayika ari kwandika, Imana yanyeretse, bambwira ngo iriya lisiti ndi kuzuzaho abo ngiye kugerera neza, ndi gutabara. Marayika Imana yamurungikanye feva, yamurungikanye ubuntu, yamurungikanye imbabazi, yamurungikanye urukundo, yamurungikanye ibyiza, yamurungikanye amahoro. Ariko hari n'abazabona ibibi, icyo umuntu abiba nicyo yimbura. Aha nyine muragira ngo nibi ikinyoma, nsimbura ikinyoma, mupfusha ubusa urugendo rwose ngenze. Hama rero njyewe ndi hejuru. Burundi bufite abajenerali 70 barenga, ndi hejuru yabo, ndi Arufa kuri bo, ndi Omega kuri bo. Ko mwebwe mufite umwami umwe, rero ngira umwami witwa Kristo na Data n'Umwuka Wera, ndetse nkanagira n'umwami wo mu isi bisanzwe twese duhuriyeho. Rero ntabwo ndi umuntu wo guta umutsima ngo ntore ibuye. Bibiliya iravuga ngo hahirwa abiringira Uwiteka, Uwiteka akababera ubuhungiro. Abo bameze nk'umusozi wa Siyoni udashobora kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye. Nk'uko imisozi ikikuje Yerusalemu, niko uhoraho agota abantu be. Uyu mwaka urangiye twararinzwe, ntabwo ari amaboko y'abantu. Uhoraho atarinze abarinzi barindira ubusa. Ndarinzwe n'umuryango, ndarinzwe n'igihugu, ndarinzwe n'abandi bantu bizera Imbabazi TV gatatu. Ni njye uhanura ubuzima, ni njye uri kwereka ubuzima, hama ninjye mushaka kubwambura. Mwe mubifitiye ubushobozi ubwo, urumva iyo planning yawe yagerwaho? Tiye boshezere dedebo jamais. Ntabwo ndi umuntu unyagwa, wamburwa umubiri n'ubugingo ko onye. Nta ngabo ngira zicungera. Vipi? Jewe ubona nta maso ngira y'umwuka, ntanayafite sifisa y'umubiri. Aha nyine urabona aya maboko, ndashaje. Je ntabwo nshaje, je ndi mutoya. Ni ukuvuga rero uyu mwaka utaha, mbisubiyemo ndabihanuye, uyu mwaka utaha jya muri kote y'iburyo, niho ugomba kurobera. Wowe ukurikiye Imbabazi TV gatatu urarinzwe. Baguhigisha uruhimbi, baguhigisha ikara, baguhigisha amahembe. Shitani yakindagaramye, yakindahagaze, yajya mu kuzimu, yajya hehe. Turarinzwe n'ukuboko gukomeye, nta wadukoraho, dufite umurengezi. Mwisha abarundi bakeya ko ninjye mwaravugaga mu Rwanda ruteye kudeta. Mugabo jendi ngaho n'ubu hari y'abanyarwanda
ni muwe mubagiriye se? Ni muwe mubagiriye? Rero niba Imana yarandinze kiriya gihe kigoye bwa nkuru nziza, buno ho ni urutabana, biroroshye rwose, ni nko kunywa icyayi cyangwa isosi. Mpumurije Imbabazi TV gatatu, mupatana wacu, umwariye wacu we wakanze saboni, ndahari, ubutumwa burabandanya, turabuvuga, minsi 3 bampaye, ntacyo nzaba. Bampaye iminsi 3 ngo bagashyira mu bikorwa planning zabo. Nanjye rero mfite iyo nabahaye, kandi abahize ubutwari baratabarana. Kandi nje ndemera ko ndi umugabo wo kurwana namwe, ntabwo nje niyumvamo gusaba ikigongwe no gutsindwa. Oya, umwuka nzasigarana wanyu nzabahanurira, kuko mfite imbunda Yesu yampaye. Ntabwo nje bisaba kujya i Burayi ngo njye kugura inkoho, ntabwo bisaba kujya mu Burusiya cyangwa mu Bushinwa ngo ngure, kandi nyifite. None se ko na planinze ko muva, ninde uri bubarekere, ko ninde uri bugwanira ingoma yanyu ikagwa? Kandi namaze kubishyira muri target ko mugomba gutakaza, send the dead. Ninde muntu rero muri kumbwira uri bubirokora cyangwa wabarokora? Aho kubakiza mufite, mwamaze kugwa muri ambushi y'umujinya n'uburakari by'Uhoraho. Bityo rero nje ntabwo niringira abami babiri, jamais. Umutima wanjye nguyu, harimo umwami umwe, n'ubu nicaya harimo umwami umwe. Umwe witwa umwami Yesu, umwami w'abami. Apana uwo rero yanesheje isi, anesha Kayizari, anesha n'umubiri, anesha na Shetani. Uzanyure mu bindi atanesheje. Naho ibyo niba yarabitsinze, ndagukarabya ahubwo. Wowe utinyuka ugahamagara nimero yanjye ugambirira ngo kunyike, uretse kuzi ko bitashoboka, ari iterabwoba ugira ngo utoromatize famiye yanjye, utoromatize ngo urebe ko nahahamuka, ngo nkishikana, ngo aha ngo nimishikane, ngo nizane mu biganza byawe. Nyine ngiye nizane mu biganza byanyu. Unkoze iki? Duhurira, uwizera n'utizera bahurira. Ishimayeli na Isaka bahurira. Yerusalemu yo mu isi na Yerusalemu yo mu ijuru bahurira. Ega je ndiyizi, je narasomye, ntabwo ndi umuntu w'inkandagira kantike na Bible. Henda ndi inkandagira siyanse, ntayo nzi, ariko siyanse z'umwuka. Nshuti yanjye, wende porepore, wende porepore, wende porepore, wende porepore vrema. Rero nta yindi tsinzi dusigaranye uretse kwiringira Uwiteka. Kandi twebwe twarakize, nose ndacyarimbuka. Wakize ngo gende ndi mu bazarimbuka? Twarakize, wimbwira ngo iby'amahera, twarakize. Kuko Yesu yakijije ubugingo bwacu, natwe yaradukijije. Rero itangazo numva naho abantu no kubabwira ngo musenge cyane, mwegera Imana cyane. 2026 Imana irabagabiza. Farawo n'ingabo ze murazibona mu nyanja. Muri uku kwezi gukurikira ngiye kuvuga ngaha, Mwuka Wera nanyemerera, mukobye dusenge. Goliyati aricwa n'ibuye, yatutse, yasuzuguye. Ahabu araraswa n'umusirikare atazwe. Nuko kandi ubwo jewe, wowe wambwiye ngo mpaye iminsi 3, ubwo gende kurasa. Ngaho tangira izo misile ziri kuza, zitangira. Niba uhagarara zitangira. Kandi ubwo je nazirekuye. Kandi ni mukico, nta handi bigwa, ni mukico. Hama indogo bizirikanye n'icyana cyayo turayibohora. Twerekeze i Yerusalemu mu murwa. Hari Kanani twasengeye tugomba kwinjiramo. Barundi haleluya, umaze kwizera Kanani,
Imana yababwiye ko tugomba kuyinjira kandi tukayinjira mu kuri no mu mwema. Rero Kanani biguma canke byoroha, ndagomba kubona uwabambwe tiye boshezererererere. Hano tugiye kwinjira i Kanani. Ibyo tugiye kuhabonera cyangwa se ibyo tugiye kwakira biraruta ibyo uri kumbwira. Uri umuntu w'ubupfukabura, wowe nawe ufite ubwoba, wowe uruta bunyoni, hamagara uruta bunyoni. Icyakora byari ngombwa ko mumvugisha, iyi ni inshuro ya gatatu ngira ngo igihugu cy'u Burundi bamwe bampamagaye bo mu ndongozi. Ni ngombwa kugira ngo nibisohora muzajye munabimenya n'abandi bazajye babimenya, kandi bibe n'akarorero ku bandi bakozi b'Imana. Ntabwo ari jye nyine, ubu hari n'abandi batotejwe, hari n'abafunzwe, hari n'abandi bahuye n'izindi ngorane n'izindi sanganye zitandukanye, ndabaremesheje. Ni nacyo cyatumye itorero ripotera, nuko abantu batagize guhamya. Mujye muhamya abo muri bo, mwemanga ukuri mwamenye, mwubahe Imana ivugira muri bo. Ntabwo rero tugurisha umugisha ibiharage, ahubwo turemanga ukuri kwisumba n'ishobora byose, mu kuri no mu mwema. Hombo. Ubwo rero abibwira ko, abumva ko, abakeneye ko ngo duheba tugareka, ntabwo ari ibyo Imana yatubwiye. Imana yatubwiye guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi Shetani. Rero dore nguwo neva arayembayembye aragiye, nguwo aragiye, dore genda kumureba, nguriye, dore Reveriyani aragiye, Ndabiraba aragiye, Ndakugarika aragiye, teboshezererererere. Rero twebwe imbunda yacu, ahubwo Yesu ni umugabo. Gukiza indwara ni akantu, kurema ibyiza ni akantu, kurema ibibi ni akantu. Ubwo se Yesu tumunganye? Ni umwami w'abantu. Mwami Yesu, ndagushimiye, wabanye natwe mu bihe bitambutse, turagushimiye, n'ahasigaye turahakurageje. Ku murango no mu ijoro utarinze abarinzi barindira ubusa. Urandinze, urinze bene data bose bakwizeye. Niwe sekirite dufite, niwe mutekano dufite. Bityo rero ibyacu n'abacu barindwi, kandi ubutumwa bwawe bubandanye kuva mu itangiro kugeza mu byahishuwe, kuva muri ba sogokuru kugeza kuri jye burabandanye. Ntawe ubuhagarika, waratsinze iteka ryose, niwamamare. Uhumuriza abantu, urakoze ko ubu butumwa umpaye, kuhinduye inzego, uhinduye indongozo, uhinduye ubuyobozi mu gihugu cy'u Burundi. Urakoze Mwami ko ubisohoresheje ugukomera no gushobora kwawe. Ndagushimiye Mwami Yesu kuri igiti cy'inganzamarumbo, kandi uri isambu itarumba. Haleluya, ushyirwe hejuru data. Rero duteye intambwe mutere 99. Amen.